Molatofatšwa wa mengwaga e 32 Justice Mashiane o tšweletše pele ga kgorotsheko ya Leboakgomo go dira kgopelo ya peila morago ga go swarwa bekeng ya go feta ka Mankweng. O lebagane le dipharolamolato tše 14 tšeo di okeditšwego ge a tšwelela pele ga kgorotsheko. Di akaretšwa molato wa kato, maitokelo a polao, go hula, go swara sethunya seo se sego molaong le go betha magareng ka tše dingwe. O be a emetšwe ke ramolao wa Legal Aid yeo a kgopetšego gore molato o šutišwe go ya go la 22 kgweding ye gore a kgone go itukiša. Kgorotsheko e be e tletše ka setšhaba le basadi bao ba bego ba thekga ba tšwa sehlabelo. Mokgatlo wa mafelo a balotabahu e lego African Funeral Practitioners Organization wo o emelago bolotabahu bja Wisane le bja Sethobia o amogetšwe go swara ga molatofatšwa ka diatla tše pedi. Ge ba ka bapalela gaufi le rena boradimušara ba tla tsena kotseng ye kgolo kudu ga re ne nako ya go bapala rena re boradimušara re a phuta mara ga re nyake motho o mongwe a tlo re kgwata-kgwata wa go tshwenya boradimušara go itiela katsi ka leopeng. Badudi ba motse wa ga Mathabatha fao tiragalo ye bošula e diragetšego gona ba be ba gwanta ka ntle ga kgorotsheko ba re molatofatšwa o swanetše go ganetšwa ka peila le gore a ntšhe bagonanelwa ba bangwe. Tiragalo e diragetšego e re kwešitše bohloko kudu and then le gantšwa re sa dutše re kwa bohloko kudu ge re gopola ka batho ba ba amegilego le ba malapa a bona re kwa bohloko kudu ge re gopola le ka gare ga trauma e le gore ba sale ka gare ga yona. Re leboga kudu ge sepodisi se ile sa kgona go kry-a o moane wa bagonanelwa ebile re a ba bereke go feta ka mo go ba berekileng ka gona ba kgone go swara bagonanelwa ba bangwe gape. Mashiane o lebagane gape le molato o mongwe wa polao ya rapolasa wa Rotwane seleteng sa Waterberg. Ka go le lengwe mapodisa ba gare ba nyakana le bagonanelwa ba bangwe ge le Mashiane yena o tla tšwela pele go dula ntlwana swiswi go fitlhela ga a tšwela pele gape go kgorotsheko. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Leboakgomo.